ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሞን ከም ወትሮ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታትን ምስኡ ዝኸይድ ትንተናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፅንሑ ብክብሪ ንዕድም ናይ ሎም ኣርእስቲ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ እዚ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ክንደይ እናተሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ግዜ ድማ ሰብ ዝጥርጥሮ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝበሃል ኣገዳሲ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ዘሎ ስጋኣት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከደይብ ዝኽእል ምዃኑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብዓብዩ እቲ ዓውደ ኩናት ፖለቲካ ምስ ዝተሓሓዝ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ዘገርም ቪድዮ ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንዑ ካብዚ ክንመሃሮ ንኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዘሎ ድማ ብጥብቂ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ዘሎ ፍሉይ ፍሉይ ትርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና and this is something everybody can learn from ካብዚ ክንጀምር ኢና let's go have hit a Russian oil pumping station and a missile storage facility with explosions damaging supply to the Baltic Sea. That is on top of the overnight drone strike on Russia's fourth largest oil refinery that's east of Moscow, 800 kilometers from the border. Meanwhile, so ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ካብን ናብን ሓትሕትካ ምህራም ብዝለዓለ ሓይሊ ይቕፅል ከም ዘሎ ዩክሬን ብድሮናት ጌራ ናይ ነዳዲ ኣገዳሲ መደበር ዝነበረ ወይ እውን መኻዚኖ ዝነበረ ወይ እውን መዋፈር ዝነበረ ናይ ራሻ 800 ኪሎ ሜትር ካብቲ ደብሪ ሒቓ ማለት እያ ውሽጣት እያ ከም ዝሓረመት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩናት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሎጂስቲክስ ዝግበር ዘሎ ብዝለዓለ ናህሪ ዝቕፅል ዘሎ ንሓትሕትካ ኣበይ ንፀላእየ ኣበይ ሕሙ እናበልካ ምትህርራም ኩሉ ዓይነት ተፃብኦታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣዛራቢ ኮይኑ ዝነበረ ክሳብ 100 ድሮናት ዝኾና ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማታት ከም ዝሃረም ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማታት ከም ዝሃረማ ይንገር ነይሩ ሕጂ እቲ ኩናት ብኩሉ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ ብኩሉ ዓይነት ኣብ ዝዋን እዚ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅኡ ኣሎ ገለ ዘተ ክግበር ይኸውን ናይ መዓዝ ከም ዝኾነ ስለ ዘይተፈልጠ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ፉል ፎርስ ብዝከኣሎ ናቱ ፖዚሽን ናቱ ኣቃውማ ክሕይል እዩ ዝፍትን ዘሎ the Kremlin claims to have taken another village, this one in Donetsk region. Let's cross to France 24 correspondent Gulliver Krag, who's in the central Ukrainian city of Vinnytsia. Gulliver, what's the latest? Well, the Ukrainians seem to be stepping up these attacks deep into Russian territory, targeting oil refineries, fuel depots, ammunition storage depots. It's always very well. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ራሽያ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዩክሬን መመሊሳ ትደፍእ ከም ዘላ ንቅድሚት ትግስግስ ከም ዘላ ክፍለጥ ከሎ በንፃሪ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ብተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ጌራ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላ ራሽያ ቀንዳ ተኩሮናታ ኣብቲ መሬት ናይ ዩክሬን ከመይ ጌርካ ንቅድሚት ትደፍእ እዩ ዘሎ ዩክሬን ግን ነቲ ዝድፋእ ዘሎ ክትመልሶ ስለ ዘይትኽእል ዘላ ኮንደኾን ነቲ ኩናት ንፑቲን ኣብ ካልእ ዝሕመ ቦታታት ሃሪምናዮ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይኽእል ይኸውን ዝብል ካልኩሌሽን እዮም ተወስዱ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ድሮናት ናብ ውሽጢ ራሽያ ከይዱ ዝትኩስ ዘሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እውን ክጠቕሞም ምኻለ ነይሩ ግን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ተጠቂሞምሉ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝተገንዘቡ ብጥንቁ ክግበር ዝኽእል ውሽጢ ኣቲኻ ዝኾነ ነገር ቁጠባ ናይ ራሽያ ነቲ ህዝቢ ናይ ራሽያ ክርብሽ ዝኽእል ነገር ምግባር እዩ ዝብል ውሳነ ኢና ንርኢ ዘለና ፑቲን ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ዘተውን ምስ መን እዩ ክግበር ዝኽእል እውን ሓደ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ እቲ ኢንተርቪው ድማ ነዚ ሕጂ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ክግበር ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ እውን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና Well received in Ukraine. It does a lot for morale. I think it's made something of a dent in the Russian economy, but only a small one. In terms of hampering Russia's military logistics, though, the commander-in-chief of the Ukrainian armed forces, Colonel Syrskyi, said that it has really severely reduced the Russians' firepower, but that doesn't mean that they are not still clearly having the upper hand, particularly in the eastern Donetsk region, where they continue to advance. Ukraine lost the small town of Velika Novosilka over the weekend. Another village, as you mentioned, in the Donetsk region, according to the Russians, the Ukrainians haven't admitted it yet. So ብሓፈሻ እቲ ናይ ዩክሬን ስትራቴጂ ኮይኑ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣካይዳ ናይ ራሽያ ጠጠው ተብሎ ወይ እውን ሓፅሮ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ናቶም ከምዘሎ ብምሉእ ሓይሎም ንኸይመፁ ከመይ ጌርካ ዕንቅፋት ትፈጥረሎም እዩ ራሽያ ድማ በንፃሩ ብዘለዎም ሓይሊ ንነፍሲ ወከፍ ነቲ ድኽመት ናይ ዩክሬን እውን ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ዩክሬን ሞራላዊ ከምኡውን ወላው ናይ ወታደራዊ ፀገም ስለ ዘለዎም ነቲ ኩነታት ሪኢኻ ከመይ ጌርካ ዋላ በብንእሽተይ ይኹን ቀሲልካ እናሰጎምካ ዘድሊ
ኩነታት ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ኢንፍራስትራክቸር ናቱ እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ንዑ ፓራላይዝ ከም ዝኸውን ከም ዝለምስ እዮም ዝገብርዎ ዘለዎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ድማ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ሓገዝ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝህቦ ዝነበረ ፎሬን ኤድ ናቱ ፍሪዝ ገይርዎ ስለ ዘሎ ጠጠው ኣቢልዎ ስለ ዘሎ ምናልባት እቲ ወታደራዊ ሓገዝ ኣቐዲሙ ባይደን ስለ ዝሃቦም ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ህዝቦም ግን ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሃገር ዩክሬን ዝበሃል ብሓገዝ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን እዩ ዝነብር እዚ ሓገዝ ጠጠው ድሕሪ ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ክዓሚ ይኽእል እዩ ካብ ኩሉ ድማ ኣይናይ ክፋል እዩ ዝህሰ ዘሎ በዚ ሓገዝ ጠጠው ምባሉ apparently fell today, and eyes are really at the moment on Chasiv Yar, strategic hilltop town just to the west of Bakhmut that the Russians have been trying to take from Ukraine for more than a year now, but they have recently crossed the canal on the eastern side of that city. They're in the center, and the Moscow Times was reporting, citing Ukrainian and European sources, that Ukraine was no longer in control of the town. One of the brigades defending Chasiv Yar denied that, saying the fighting is still going on and the Ukrainians are inflicting significant losses on the Russian attackers. But the direction of travel is clearly towards greater and greater Russian occupation of Chasiv Yar, and if they do manage to take full control of that town. So again, ብጣዕሚ ደማዊ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብፍላይ እቲ ቻሲቭ ያር ዝበሃሉ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ከተማ እዩ እሱ እውን ራሽያ ትደፍእ ከም ዘላ ዋላ እኳ ዓብይ ክሳራታት የጋጥማ ኣሎ ንራሽያ ይብል እንተሎ እቲ ኩናት እቲ መንገዲ ግን ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ግን ናይ ራሽያ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት እቲ ራሽያ ዝበሃል ሓይሊ መመሊሱ ቦታታት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ድማ ራሽያ ሓይላ እቲ ዝዓበየ መሬት ናሓዘት ትኸይድ ኣላ ትሕቶ ድማ እዚ ኩሉ መሬት ትሕዞ ዘላ ክትመልሶ ከም ዘይኮነት ነጊራ ኣላ ስለዚ እቲ ሕቶ እቲ ዘተ ሰላም ቀልጢፍ እንተዘይጀሚሩ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ቀስ ብቀስ ብዙሕ መሬት ይኸስር ኣሎ ስለዚ at the end of the day delay of the death ቲሞቴዮም ዘደናግይዎ ዘለዉ አንተ ትስዕረካ እንድሕሪ ከግዜ ይጋጠም እንድሕሪ ምስዓርካ ዘይተርፍ ተኮይኑ ኣቀዲምካ ዘተ ምጅማርሲ መሬትካ ክትትርፍ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ራሽያ ዘይሓዘቱ መሬት ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ እንድሕሪ ተዋጊኣ ደም ኣፍሲሶም መሬት ሒዞም ግን ክህብዎም ኣይኮኑን ዩክሬን ስለዚ እቲ ኩነታት መጠን ዝተደናጎየሉ መጠኑ ድማ እቲ ዕድላት ናይ ዩክሬን ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ገለ ነገር ንክረኽቡ ዘሎ ተኽእሎታት እናንኣሰ እናፀበበን ክኸይድ ምናልባት ኣሜሪካ እንታይ ኢለኩም ነይራ ኣነ ሱቕ ኢሎም ክርይዎ ኣይኮኑን ነዚ ጉዳይ እዚ ዩክሬን እናተሰዓረት ከላ ወይ እውን ዩክሬን ምስ ተሰዓረት ኣሜሪካ ክላባ ተሰዒርና ኢኻ ኢሎም ክኸዱ ይኮኑን ካልእ መንገድታት ኣብ ውሽጢ ራሽያ ንራሽያ ብውሽጣዊ መንገዲ ከመይ ጌርካ ወይ እውን ፑቲን ብኸመይ ትጨዊ ኣብኡ ክፍትኑ ምዃኖም እዩ ዝንገር ንዑ ዘተንቢ ድማ ክንርኢ ኢና We now shift our focus to Ukraine. After nearly 3 years of relentless Russian assault, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky faces a dead end. We are not the ones saying that. A pro-Russian Ukrainian, Viktor Medvedchuk, has recently made that comment. Medvedchuk says that by signing a decree in 2022 that completely banned talks with the Russian President Vladimir Putin, Zelensky has placed himself in a deadlock. While Medvedchuk has his own Exactly. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ 2022 ሃገለ ከፋልና 2022 ዩክሬን ዝኾነ ይኹን ዘተ ሰላም ንኸይትገብር ሓደ ደክሪ ወይ እውን ሓደ ኣዋጅ ወይ እውን ሓደ ሕጊ ኣስጢቑ ነይሩ እዚ ዝኾነ ዩክሬናዊ ንዘተ ሰላም ገለ ኢሉ ከይዛረብ ምስ ራሽያ ስለዚ እቲ ዝገበሮ ንሱ ይደድሎ ኮይካ ዓፅዩ ለኩይቱ ክሕዞ ይብላ ኣሎ ኦፍኮርስ ንሱ ዝገበሮ ተኮይኑ ንሱ ካልእ ይኽእል ይኸውን እዩ ብሓፈሻ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ንሱ ዝገበሮ ፀገማት እውን ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ዝፈጠሮ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ቀርቂርዎ ከም ዘሎ ሓደ ዩክሬን ተሳዒራ ኣብ ገለ ነገር ተወዲቓ እቲ ናይ ፖለቲካ ዕድመ ስልጣኑ ኣብቅዕ እዩ ናይ ፖለቲካ ዕድመ ስልጣኑ ከብቅዕ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ሓታትመን እዩ ንሱ እዩ ካብኡ ዝገደደ ግን ካብዚ ዝገደደ ፑቲን ምስ ሰብ እዚ ነጎሼት ክገብሩ ይኽእሉ ድዮም ኣይኩሉን ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ቦገን ራሽያ ድማ ምስ መን እዮም ዲስካስ ክገብሩ ዝደልዩ እዚ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ራሽያ ኣብ ባይታ ተዓዊቶም ስለ ዘለዉ ጠለባት ዝገብሩ ራሽያ እዮም ኮንዲሽንስ ዝገብሩ ኮንዲሽንስ ክብ እዮም ራሽያ ትውንኮ ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ፑቲን እንድሕሪ ሕሪቕዎ ተመሊሱ ንራሽያ ንዩክሬን መሊሱ ክሕግዝ ዝኽእል ኸውን እገዳታት ታሪፍ ክገብር ይኽእል ኸውን ኩሎም ዞም ዝብሎም ዘሎ ግን ዘይተገበሩ ወይ እውን ዝተረፈ ቦታታት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ጀስት ንመህደዲ ክጥቀመሉ ስለ ዘለካ ነቶም ምዕራባውያን ካብ ቁሩብ ክሕጉሶም ስለ ዘለዎ ዝተባህለ ዳ እምበር
ዘይተፈተነ ወይ እውን ጆ ባይደን ዘይተጠቀመሉ ፍሉይ ነገር ተረፍ ስለ ዘሎ ይኮነን personal agenda in making that statement. The state of the conflict and Ukraine, as it stands right now, makes it hard to disagree with Medvedchuk in a way. Have a look at these visuals now coming up on your screen. This is Ukraine today, battered by war, hoping for a US-initiated peace deal. Today, Russia has claimed to have captured ብሓፈሻ እቲ ትስልታት ከነርእየኩም ኣይንኽእልና እቲ ዩክሬን ድመስሎ ኣብዚ ዩቲብ ቻነል ናተይ ከምፅኦ ይክእልኒ ብጣዕሚ ዲስትራክሽን ቢዮንድ ወርድስ በቃ ካብ ቃላት ወፃኢ ዝኾነ ዕንወት ይወሪዱ ዘሎ ስለዚ በዓልኩም ኣብ ካልእ ኬድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣብዚ ቻነል ግን ይፃበኑ ስለ ዝኾኑ ከመቐረብ ኣይክእልኒ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከለቲ ኩነታት ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኣሜሪካ ቦምብ ሸል ይብልዎ ዘረባ ውፅኡ ነይሩ እንታይ እዩ ኢሉ ዝቀንስማዓዮ ኣብዚ ጋዜጠኛ ታከር ካርልሰን እዩ ነይሩ እሱ ዝበለ ክንሰሜና እዚ እቲ ጋዜጠኛ ሕጂ ንራሻ ከይዱ ንፑቲን ኢንተርቪው ገይሩሉ ዝነበረ እዩ Tucker Carlson's explosive claim has set the internet on fire. The Biden administration allegedly considered assassinating Russian President Vladimir Putin. The assertion is causing widespread debate, and Russia has responded swiftly and with intensity. Carlson, in his latest broadcast, revealed that ታከር ካርልሰን ኣብዚ ቀረባ ዝገበሮ ፖድካስት ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ንሱ ድማ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ብሊንከን ማለት እዩ ኣሜሪካ ንቭላድሚር ፑቲን ክትቀትሎ ሓሲባ ከም ዝነበረት መደብ ከም ዝነበራ እዚ ድማ ንዕዑስ እዚ ኣሳሲኔት ክትገብሮ ነብሰ ከተጥፎ ደልያ ከም ዝነበረት እዚ ሕጂ ታከር ካርልሰን ስለ ዝበሎ ወግዓውነት ስለ ዝለበሰ እምበር ኣሜሪካ እዚ ኩሉ 200 ቢልዮን ናብ ዩክሬን ክሰድድ ከላሲ ንፑቲን ንምስዓር እዩ ነይሩ እቲ ዝቐለለ ዝከኣልቲ ኮይኑ ግን ንፑቲን ኣብ ዩክሬን ክስዕሮ ናይ ግድን ኣይኮነን ንፑቲን ኣብ ሞስኮ ከይድካ ክትቀትሎ ተኽኢልካ እሱ እቲ ዝቐለለ ነይሩ ስለዚ 200 ቢልዮን ኣብ ዩክሬን ኢንቨስት ምግባር ዝሓይሽ ዋላ ገለ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኢንቨስት ጌርካ ንዑ 200 ቢልዮን ናብ ዩክሬን ክሰዱ ከለዉ ገለ ክፋል ካቡ ብርግፅ ንፑቲን ንምቕታል ሕንፍሽሽ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ፀገም ምፍጣር ገለ ክፋል ናቱ ናብ ከምዚ ከም ዝወፍር ዝነበረ መንገዲ ሲኣየ ፍሉጥ እዩ እዚ ስለደይ ሰለጦ እምበር ንፑቲን ንምላይ እዚ ከዓ ሕጂ ዝጀመርዎ ጥራይ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን እውን ኣሜሪካ ዝቐፀለቶ እዩ ብዙሕ ግዜ ፑቲን ሓደ ካብቲ ነቲ ራሻ ሓያል ዝገብራ ዘሎን ሓያል ዝኾነ ሱፐር ፓወር ከም ዝኸውን ነቲ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ኦርጋናይዝ ዝገብሮ ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት መራሒ ኣይፈቱን እዮም ሶም ንሳቶም ዝደልዩ መጋበርያ ናቶም ክኸውን ዝኽእል ንሶም ዝበልዎ ዝገብር ንዓኣታቶም ደስ ዘይብል ድማ ዘይገብር እቲ ሃገር ድማ ሙሉእ ብምሉእ ክቋፀራ ዘይክእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክሃንፅ ዘይፍትን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ቁጠባ ሓያል ክህልወካ ፀገም የብሉን ጃፓን እኮ ሓያል ቁጠባ ኣለዎ ጀርመን ሓያል ቁጠባ ነይርዋ ደቡብ ኮርያ ሓያል ቁጠባ ፀገም የብሎም ቁጠባ ቀሊል እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ግን ካልእ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ክሃንፃ ነዚአን ሃገራት ሓያል ወታደራዊ ሓይሊ ክገብራ ኣይፍቅዱለን እዮም ምክንያቱ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎ ሃገር ክዋጋእካ ይኽእል እዩ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ክብለካ ይኽእል እዩ ክትእግዶ ትኽእል ኢኻ ገለመለ ግን ብሓይሊ መፂኻ ክትኣልዮ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እቲ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ እቲ ሓይሊ ኣገዳሲ ቁጠባ ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት ኣይኮንኩን ግን ቁጠባ በይኑ እኹል ኣይኮነን ኤውሮፓ ቁጠባ ነይርዎም እዩ ኣለዎም እኮ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ግን ኣሜሪካ ፀወተሎም ኣላ ካብ ራሽያ ድማ ፈጥፈጥ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት እናተበላሸው እንድሕሪ ኮይዱ ወይ ናብቲ ሽግር ተኣትዩ ሓይሊ እንተለካ ጥራይካ ትድሕን ንፑቲን ክቐትልዎ ከም ዝደልዩ ሲ ብፍጹም ዘገርም ኩነታት ክኾን ኣይክእል discussions within US circles were circulating the idea of targeting Putin, escalating the already tense US-Russia standoff. He went further, suggesting that former US Secretary of State Antony Blinken had pushed for a direct confrontation with Russia in the dying months of his term. So much history, as well as The claim has sparked an online frenzy, with users across social media እዚ ሰብ እዚ ዋላ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዕድመ ስልጣን ናይ ባይደን ንሱ ደመሓድር ነይሩ ቀጥታዊ ኩናት ምስ ራሽያ ንክግበር እውን ይደፍእ ነይሩ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንኳዕ ካብታ ኩርሲ ተኣለየ ብዙሕ ሰብ ይተሓጒሱ እዚ ሰብ እዚ ካብታ ኩርሲ ምእላዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ሓደጋ ንዓለምና ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ዝንገረሉ ዝነበረ እዩ እዚ ሰብ እዚ ተመሊሱ ከይመፅእ ትፈሪኻ ግን ኣገይን እዚ ሰብ እዚ ጥራይ ምብንቋሩ ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ግን ኣብ በዓል ናይቶ ተጠዋዊ ቦታ ክሕዝ ምዃኑ ግን ፍሉጥ እዩ frenzy, with users across social media questioning the gravity of the situation. But what's even more chilling? The Russian government's immediate response, a warning of catastrophic consequences. Vyacheslav Volodin
Speaker of Russia's State Duma, wasted no time in calling the assassination plot, and even discussions of it, a serious threat to global security. ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ ብቐረባ ግን ራሻ እዚ ኩነታት እዚ ወሃቢ ቃል ናይቲ ባይቶ ናይ ራሻ ዝተዛረቦ እዚ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ዝግበር መጀመርያ ናይ ኒኩለራዊ ኩናት ምዃኑ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ኣይኮነን ክትገብሮ እቲ ካልኩሌሽን ዝተሓሳብን ኣብ ፕሬዚደንት ናይ ራሻ ክግበር ዝኽእል ስጉምቲ ኒኩለራዊ ኩናት ኣፍደገ ምኽፋት ምዃኑ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ብምባል ትርር ዝበለ ጠንቀቕታ ከም ዝሃበ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኣይኮነን ትገብሮ እቲ ዘረባ ንባዕሉ ገበን ክኸውን ዝኽእል ይብላ According to Volodin, such an act would be a direct path to nuclear war. The plot to assassinate Putin, mere discussions of it is a crime, a serious threat to global security, a direct path ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ንዑ ፕሬዚደንት ናይ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ክትቀትል ምፍታን ነፍሱ ዝኸኣለ ገበን እዩ a serious threat to global security a direct path to nuclear war ስለዚ ቀጥታዊ ናብ ኒኩላር ኩናት ክወስደና ዝኽእል እዩ all international institutions should view it as a basis of investigation ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ራሻ ፕሬዚደንት ክቐትል ዝፍትን ናብ ዓብይ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ understand the level of challenge and threats that we are facing and therefore understand their ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ to nuclear war. All international facing and therefore understand their own responsibility. The escalation has fueled fears that the so እዚ ከምዚ ኢሉ ንሓለዎ ከሎ ፑቲን ሳሕቲ ዝገብሮ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ድማ ባዕሉ መፅኡ ገይሩሎ እንታይ ኢሉ ካብኡ ክስከነስማዕ እዩ A few days ago, I had the opportunity to pose a question on the future of the Ukraine resolution. At that time, you made an important remark that has sparked response and discussion. Given President Zelensky's decree banning negotiations with Russia, any hypothetical talks that might take place would be deemed illegitimate, and their results illegal at any moment. This statement resonated widely. The following day, Zelensky began making excuses, saying that he had not entirely banned any negotiations. He claimed to have reserved the option. So, እዚ ጋዜጠኛ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብመጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ፅሑፍ ፅሒፈ ነይረ ንሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ምስ ዩክሬን ክግበር ዝኽእል ዘረባ ኢሌጂቲሜት ክኸውን ዝኽእል ወይ ከዓ ዘይቅቡል ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ክገብሩ ከም ዘይብሎም ዝኽልክል ሕጊ ስለ ዘለዎም ዝኾነ ዲስካሽንስ ብዛዕባ ራሽያ ምስ ዩክሬን ክግበር ዝኽእል ባዕሎም ክዓፅዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ብኸመይ ክፀልዎ ይኸውን እቲ ዲስካሽን ዝበሃል ዘሎ ምስ ተባሃለ ዘለንስኪ መፅኡ ባዕሉ ንሕና ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሕና ዘተይና ገለ እናበለ ብዛዕባ ዘተ መጀመርያ እቲ ዘተ ዝበሃል ከልኪልዎ ነይሩ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ግን ቃልና ቀይሩ ከም ዘሎ ኦኬ እንታይ ፀገም ኣብ ዘሎ For himself, explaining that he issued the decree while Russian troops were near Kiev and justified it as a necessary measure to combat separatism and to preemptively address potential shadow negotiations with Russia through various channels. He concluded by asserting his role as the leader of the negotiations, emphasizing that he had banned others from engaging in discussions. What could you respond? ዘለንስኪ ኣብቲ ዝሃበ መልሲ ኣነ ነቲ ደክሪ ወይ ነቲ ኣዋጅ ዘበልክዎ ራሽያ ኣብ ውሽጢ መሬት ዩክሬን ኣትያ ስለ ዝነበረት ዝኾነ ይኹን እቶም ነታ ዩክሬን ክመቕልዋ ዝደልዩ ሓይልታት መቒሎም ምስ ራሽያ ዘተ ሰላም ንኸይጅምሩ ዝኽልክል ሕጊ ዳ እምበር መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ምስ ራሽያ ንክዘራረብ ዝኽልክል ከም ዘይኮነ መብርሂ ከም ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ነዚ እንታይ ርእቶኻ ንስኻ ይብለሉ ንቭላድሚር ፑቲን We launched negotiations immediately following the beginning of the special military operation. Initially, we communicated to the Ukrainian leadership that the people in the LNR, Lugansk People's Republic, and DPR, Donetsk People's Republic, did not wish to remain part of Ukraine. We advised them to leave, which would be the end, meaning no hostilities or war. So, ኣብቲ ኩናት ክጅምር ከሎ መጀመርያ እቲ ስፔሻል ሚሊተሪ ኦፕሬሽንስ ባር ክጅምር ከሎ ነቶም መራሕቲ ናይ ዩክሬን ነጊርናዮም ነርና ኔጎሲዬሽን ዝርርብ ሲካየድ ነይሩ እዩ እዚ ሉጋንስክ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ዶንባስ ዝበሃል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምሳኹም ክነብሩ ይደልዩን እዮም ራሽያውያን እዮም መበቀሎም ስለዚ ምሳኹም ክኾኑ ስለ ዘይደልዩ ካብ ሕጂ ውፅኡ ኢልናዮም ነርና ኢሉ ስለዚ እዚ ቦታታት እዚ መበቆል ራሽያውያን እዮም ምስ ራሽያ ክኾኑ ዝደልዩ ዝብል ዘረባ ነጊርዎም ከም ዝነበረን ኦፍኮርስ ዩክሬን ድማ ሕራይ ክብሉ ከም ዘይክእሉ ኣብቲ እዋን እቲ ምክንያቱ ግዛኣት ናይ ዩክሬን እውን ስለ ዝነበረ They refused and chose to fight. However, they agreed to negotiate right away. At the end of February 2022,
It led to talks and meetings in Belarus, followed by discussions in Istanbul. What was happening there? Around late March, we received a document from Kiev, notably signed by the head of the Ukrainian negotiating team, Mr. Arakamia. It is crucial to highlight that these Ukrainian proposals formed the foundation of the draft peace treaty elaborated in Istanbul, which took So, Donald Vladimir Putin بتعمل ديتيل زخون حبريتها يونايتي زقات مكرتها تزارب ولا زي نبعلو محجوني لان رنانا mental competence ناتو تي ናይ ሓንጎሉ ብቅዓት ዘንፀባርቕ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ምዛረብ ሉ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ 2022 ኣቢልና ዲስካሽንስ ኣብ ቤላሩስ ቀፂሉ ድማ ናብ እስታንቡል ከድና ነርና ኢሉ ኣብቲ እዋን እቲ ዳርጋ ኣብ ወርሒ 3 ኣቢሉ ሓደ ዶኩመንት ካብ ዩክሬን ካብቶም ኔጎሽት ዝገብሩ ዝነበሩ ወይ እውን ኣብቲ ዘተ ዝመርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ዩክሬን ዝተፈረመ መፂና ነይሩ ንሱ ድማ ድሮ ኣብቲ ዩክሬን ዝበሃል መደምደምታታት ናብቲ ዝግበር ዝነበረ ኔጎሲዬሽንስ መደምደምታ ክበፅሕ ቀሪቡ ከም ዝነበረ place on April 15th. Earlier, several European leaders said to me over the phone that Ukraine could not sign a peace treaty. As one colleague put it, I even mentioned his name before, with a gun to its head. I agreed, asking what should be done, to withdraw troops from Kiev. While we were aware that deception had been a tactic employed against Russia for decades, we agreed to this step to prevent large-scale bloodshed and avoid a major conflict. At the end of ኣብቲ ግዜ እቲ ክርዳና ዘሎ ኣብዚ እንታይ እዩ ብዙሕ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ምዃነ ወል ክትፈልጡ ክትከሉ ኣለኩም ከርእየኩም እንዴ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ኩናት ወርሒ 2 ኣቢሉ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ክሳብ ኬቭ ከባቢ በፂሑ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ውዕል ክፈራረሙ ምስ ጀመሩ ኤሮጳውያን መራሕቲ ደው ኢሎም እንታይ ኢሎም ንኢሉ ዝኾነ መራሒ ናይ ዩክሬን ሽጉጥ ኣብ እዝኑ ኣብ ርእሱ ጌርካ ኣለኻ ክፍርም ኣይክእልን እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምስ በልናዮ ሰራዊት ናትኩም ኣብ ኬቭ መፅኡ ከቢቢ ሒዝዎም ከለዉ ክፍርሙ ይክእሉን እዮም ስለዚ መተንፈሲ ክትገጥፍሎም ኣለኩም ኢሎሞ ካብ ዩክሬን ክወፁ ከለዉ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዩክሬን ደፊኣቶ ብሓይሊ ናይ ዩክሬን እዮም ራሽያ ወፂኦም እዮም ዝብሉ ራሽያ ግን ባዕላ እያ ወፂኣ ካብቲ ቦታታት ምክንያቱ እቲ ውዕል ሰላም ኔጎሲዬሽንስ ክውዳእ እንተኮይኑ ዩክሬን ራሽያ ቦታ ክትገድፍ ክትክእል ኣለዋ ኢሎሞ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ምድላዋት ወታደራዊ ገይሮም ነይሮም ዩክሬን ኣበይ ከጥቅዕዎም ከም ዘለዎም ስለዚ እቲ ምትላል ፑቲን ኣብ ዘምዕሮ ኤሮጳውያን በፅሒዎ ዘሎ መደምደምታ ከቢድ ከም ዝኾነ ይርዳእካ ብጣዕሚ ሓሰውትን መታለልትን ምዃኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዛረባ ይዛረብ ክትኣምኖም ዘይትኽእል መራሕቲ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከም ዘታለልዎ በሊሕ ክነሱ ስለያ ክነሱ ገለ በቃ ናይ መወዳእታ ክትኣምነሎም ኣብ ትኽእል ደረጃ ክትኣምኖም ከለኹ ኩሉ ግዜ ሓሶት ከም ዝኾነ ዝውስንዎ ወላቶም ዝኣምኖም ዝነበረ መራሕቲ ከም በዓል ናይ ጀርመን ዝነበረት ቀረባ ምስ ራሽያ ብዙሕ ዲል ዝገበረት ኣንገላ ሜርከል እንኳላይ ንሳ እውን ከም ዘታለለት ኣብ መወዳእታ ስለዚ እቲ ምትላል ናቶም ከም ልሙድ ተርእዮ ከም ዝወስዶን እሱ ድማ ብጣዕሚ ፍራስትሬት ከም ዝገብሮ ምስ ምዕራባውያን ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ብዙሕ ከም ፀዓረን ራሽያ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘካየደት ምስ ኤሮጳን ኣትሊስት ምስ ኤሮጳ ፅቡቅ ንክትሰርሕ ግን ኩሉ ግዜ ብናቶም ምትላል ይውዳእ ከም ዝነበረ March, the withdrawal of troops from Kiev suburbs began, in 2 columns and 2 directions. By April 4th, this withdrawal was complete, with some troops leaving through Belarus, while others returning directly to Russia. It was accomplished by April 4th. The draft agreement we reached in Istanbul was finalized on April 15th. There were no remaining Russian troops in Kiev by that time. On the same day, despite some questionable provisions, highlighted by the Foreign Ministry and other agencies, I confirmed our readiness to implement the document. On the evening of April 15th or 16th, we communicated to Kiev our agreement to sign it. There was little left to work on. So بحفش عن تايد بنزلو ورحربعة تبيلو ناي إسرا إسران كلتاني زرب زلوزي إسران كلتان كاب كساب ورحاس لات أسرت حمشة ورحربعة ناي إسران كلتان سراويتنا بخلو بنكد قلي بيلاروس قلي دماء بخال بنكد جيرو نراشا 5 ملسن لات أسرت حمشة عبيلنا دماء تي ودينا تغلال سراويتنا ببوتو بخمسة حزن أسر شو عتا دماء كم في الرمخانا التي وعلدنا بري مجلس كم صحاب كل زكينات زكودا زغلي زخول أن وتر يزلنا كجات ماي مغالا نير زخول أن وزجاتمه
بسنكتي اندرا ناي أمريكان عند إنجليزن زقبروا هندسة مخاني. Only one question that the Ukrainian side proposed to reach an agreement on at a personal meeting between the two presidents, which I also accepted. However, we soon received information from Kiev that they needed to consult with their allies and would be taking a week-long pause. Consultations took place. شو أما وداتا أتي يوكرين مجلس إيوام كلتهم راح تكرههم مهانو من ناي كلتهم راح تركب نا يوكرين نا يا راشان ركب كايت كفزل لو حتيتهم الزخا أنا ون حرايله قبولي نا موداتا دحروقين تباهيليلو دحريوجن هندبت ناي سومن مستم ألايس ناتهم مثل على أمريكا كرههم مهانم إيلوم سومن ملوت أفيا ميلو and that's where the game is played. Including, as you may know, a visit from then British Prime Minister Mr. Johnson. Apparently, they persuaded Ukraine to continue the conflict, likely at the suggestion of the former U.S. administration led by Mr. Biden. Honestly speaking, this is no secret. High-ranking Ukrainian officials publicly acknowledged it, as did British leadership. They rejected the agreement and chose to pursue the war instead. They rejected the agreement and decided to continue the war. We So up to one up to some استباله نشعر Prime Minister نادي إنجليز نبره بوريس جونسون ني كيف ني يوكرين كم زمته أمريكا ون بزح ساعات 5 جبرت up to وشتتي سمن ني مود أتك فرارم قريبا كله نتهم يوكرين نبكينات نكاتو كم زمن ومن زوج الذي أيد ليكم نيو بسحاتكم كسعريهم إلى مام كم ينيرو تكونتات بميديا كم زينيرو. Truth will prevail, and Ukraine will win. And no matter what, Ukraine will win. Ukrainians are winning. Ukraine will win this war. Ukraine will win. Ukraine will win. There's no question in my mind. No doubts that Ukraine will win. Ukraine will be successful for Putin. والله يوكرين كسعريا كم زي تقرأي تعود نريو زنبرنا لكعكم إيزي يوكرين will win زبل بقعت ميديا بخل دايركشن إزي أكل نايتي كامبين زنبريو لذي كم يجرم manipulate قبله. No, he can't win this one. Russia can't win this one. War. They can't win. Ukraine will win. In any way, yes. We are more sure even than before that. Ukraine will win, and we are absolutely sure that Ukraine will win for sure. Absolutely sure. Ukraine will win. I'm sure that Ukraine will win. Ukraine will win this war. Ukraine will win. Ukraine will win. Of course. I'm sure Ukraine will win. لذي كل تريود اللهم تميديا complete لاب قلنا كوينو يوكرين كسعريا زبل مزمورنا توم كوينو نيرو إزقا كساب أبزقارة بعضو تقاملو زنبرق وهم قايو إزقا انتاي زريكا التكوينات أبي كهد كم زنبرة تي ميديا كسع كندي أكالنا تكوينات كم زغونة ميليتار اندستريال كومبلكس بحال كما يجرم نت ميديا تغزاز يروم معهم زلو توم نايوج كامباينتات أما هنياتو تكوينات كقصل لتوم كامباينتات بزحرب حيمتي لهم كم عينة مقصب maybe أبز حلفة أسرع عام 3 عام زي كسبوا عينة مقصب يوم كسبوا سلذي التكوينات زي نمان كربح كم استجبره انتهي توزيت ناتو عم مودتا كابيل كم استمجسه أبي بتصيح كم زلوا أبزي حنتي بوتين أمزلن كانت تزاربانيرو and came into force on October 4th. In other words, 6 months after the draft peace agreement was agreed. That is why it is completely incorrect to say that the ban on negotiations was introduced when Russian troops were standing near Kiev. And that is why it is at least incorrect to try to mislead your society and the international community on such serious issues. But this only underlines once again who we are dealing with. Zelensky says he's open to negotiations. Do you think it is possible to negotiate with them? بحفشة بوتين تايز بتزلو سبزي متعلل مخانو تزلنسكي زبال إذا حجات تاتيو يوكرين أب راشا أبزي يوكرين أتيهم كله كيباتيهم كله يا خمس جير يزبل زل حسيو دحريو جير وسو إحنا وخلنا زجبرنا جري يبلون الذي تعين السبيو أب تمسانا زبل زلو يبلون تحطه دما حجين إذا تسلام كنت تدالي اللي هو قبل كله انتهي كوني يبلون. You can negotiate with anyone, but because of his illegality, he, Zelensky, has no right to sign anything. If he wants to take part in the negotiations, I will appoint people to conduct them. The issue is the final signing of the documents. This is a very serious issue that must guarantee the security of both Ukraine and Russia for a serious... يا مودة تنطبي. negotiation كبر خليو زتك كبر خليو. ثنا مودة توسانة قد مني كفر رمو. معناته زيلينسكي بريزنتنا يوكرين يكونن. عند مسألة أنا زود أيو.
ካልኣይ ግዜ ተመርፀ ስለዚ ሌጂቲሜት ሊደር ኣይኮነን ንሱ ዝፈረሞ ድማ ንዓመታት ክቕፅል ዝኽእል ውሕስነት ራሻ ከብ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን and this is going to be another big problem ምክንያቱ ኣብ ኩናት ከሎ ቭላድሚር ፑቲን ተወዳዲሩ ኣብ ህዝቡ ተመሪፁ ናይ 5 ዓመት ሌጂቲመሲ ኣለዎ ዩክሬን ግን ምርጫ ያካየዱን ስለዚ እዚ መራሒ እዚ ባንጎ ንሱ ዝፈረሞ ንክንደይ ሕጋውነት ከልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ መጀመሪኡ ይኮነን ዝብሎ ዘሎ እዚኣ ቨሪ ኢምፖርታንት ኩነታት እያ ነቲ ኩነታት ነቲ ክግበር ዝኽእል ዘተውን ዓብ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል እትበሃል ዘላ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣብዚ ብፍላይ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ምክንያቱ there's so many directions እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክትሪኦ ከም ትኽእል ከማን ይኸብደካ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ዘረባ እስከ ንስማዕ As the world continues to wait to find out when is the meeting between Trump and Putin going to take place, or at least when are negotiations going to officially begin between the Trump administration and the Putin administration, we so far don't have anything, but we do have more comments because apparently Putin is not content to just sit and wait and see what happens. He's kind of taken some preemptive actions on the in terms of getting interviews. Here's one he gave curiously in the back of a car while he was going somewhere else yesterday. Then we're going to talk about some of that. And then بحفجة تي كونتات نابي قلت قلت لخون أبزبل بزح زارة بارستلو. Channel's most popular guest and certainly the highest qualified in international relations, and that is Professor John Mearsheimer, International Relations Theorist, Professor of Political Science at the University of Chicago. Professor, as always, welcome back to the show. Glad to be here, Danny. Well, listen, I mean, I won't say this tongue-in-cheek, like, well, let's do a comparative analysis and see which leader is closest aligned to the truth. But I think you probably already know where this one's going to go. But it's important to see what people are saying here, because it's also, and we'll talk a little bit about this at the second part here, what the European leaders are actually saying and where they're staking themselves out to. And we'll talk about whether that makes sense or not. Let's start with Vladimir Putin first. In this first clip here, he's asked about the negotiations between Ukraine and can they have good faith discussions with the leader. هذا كابتن بزعبة مرح تندي كزارب دليل دلهم من يوم ما نزخلوا من يوم تم حق تزارب من يوم كتم حسود زارب بسكي ببوتين كنجمري الوال. Of Ukraine. Zelensky says he's open to negotiations. Do you think it is possible to negotiate with him? You can negotiate with anyone, but because of his illegality, he, Zelensky, has no right to sign anything. If he wants to take part in the negotiations, I will appoint people to conduct them. But as far as signing documents is concerned, everything should be done in such a way that lawyers confirm to us the legitimacy of those people who will be authorized by the Ukrainian state to sign these agreements. And I'm sorry, I don't mean... So, متعرف لكم أنا أوكي مزيسا بزي ديسكاس كنقبر نخل دينا دبل يا كقبر يخليكن عمودة مفرامجن سلطانا بقعتن زلوي مثلا زلو سلا زي كونه أكبيدي كوني لله. To degenerate here, but it sounds a little bit like a Batman movie, like we are now going to find out what. So it's a new interpretive they've never used, at least in the West before, and that's kind of interesting. But I digress. But let's regress here. And one of the things he said in that first one that really stood out to me was he said he views negotiating with Zelensky to be an ambush because he said when he signed this decree, and I think it was October of 2022. That he said he prohibits everyone in Ukraine from negotiating with Russia as long as Vladimir Putin is still in office. That still holds. That's still the law of the land. Though a couple of days ago, Zelensky said, oh, well, yeah, that doesn't really apply to me. Just applies to them. Well, that may work for him. But Putin is saying, as a lawyer, as someone who's trained in the law, he sees that as a legal ambush, that if he signs a decree with any kind of an agreement with Zelensky, who's, according to him, not a legitimate president because he went past his term of office, that he says maybe they can just get out of it later. How do you see that? شو تعتو نوح دبلت ياجن عمودة من كفر مخلاب زوعل راشا نزديل زب خميك تو دوتخل أمس بروفيسور جون ميرشهايمر يونس مايسك. I think a lot of this goes back to what happened at the end of the Cold War, when the Russians did not get a written and formal commitment that NATO would not expand. You have a situation here where in the negotiations, the key issue on the table is going to be that Ukraine will not become a member of NATO. And what Putin wants is he wants that written. Exactly. نزيوم مسمع دماغ نزيز حق زكاة. بروفيسور انتايب لالو. فلاديمير بوتين كابتيرو تبقى يكون انكم زبل زليلو. زحول حبر السوفيت كتوردق قلاب شنشاتة من تسعة. أمريكا ناتو أمريكا انتاي لومم. حنت سنتيمنتر ون تقولنا إن مبرأكم كيدا يكوناني لومم. إذا زربازي بعفهم يمكم يلومم. بوعلا يكون وعلا يتفرارمولون. انت دفرارمون مثل همس أجمع يبلوم. سلازي እዞም ሰባት ያቶም ኣብ ቃሎም ዘይጸንዑ መታለልቲ ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ገይሮም ብዙሕ ግዜ ዘታለልዎ
كم غيرهم أتالي لهم من خد كونتات أبيلهم تتوقع بلو دليت يبلون معناته يوكرين تايكد اليوم نيتو تايكد اليوم أمريكا تايكد اليوم جزيك جزء فتنيهم ده عمتاتي بزي قدس وعل فريمهم من يوكرين بتحر مجارجة كدالوا فتنيهم بر تسعيرنا لهم إيدهم كم زغلي مثلا زيك قاتم كم زغل قبل تشنا 14 كساب حج كندق زي تدقاقي مسلو زلو حنت صابنا حوار مفتعيز دل زلو ويون وي بحيلنا مفتح نقبرنا ويون أبطاولات غينو حنسابنا حوار مفتعي كجبروا له زغل من قديز دل زلو بوتين جاتهم جيم كتعاطك في التلوس لزغلو أبي زلو تفللي Written in stone. He wants that formalized. And the problem he has is that if Zelensky signs it, someone down the road can say, yes, he signed it, but he was not a legitimate president. Therefore, I, the new Ukrainian leader, can violate the agreement that Zelensky made. The same thing, by the way, is true with regard to Trump. Putin would like to get from Trump an agreement that's pushed through Congress, right, that says Ukraine will not become part of NATO. But of course, Trump can't do that. Trump can just make a promise to him. But the question is that promise worth much? Is that commitment worth much? And what Putin is looking for here. Again, ولا دونالد ترامب كم تزارباي بلالو. دونالد ترامب نزوع على زكاة فرمانتو خينو كم بريزنت ترى كوينو قبره يبلون بكونغرس درجة تقبل نزلوا وعول كفرم خلاله معناته دونالد ترامب رئيس فرمانتو حرقين ده 4 عامات قال بريزنت متمسك زي دونالد ترامب يفرموا أنا يقبلوني سلزي نو زي قبل وعلا يكون قبل خليهم زي سنت تاي تكون تاع جزية مشمة تقوم لسلوز غلو جزية مشمة تدمع بفتم بوتين راشا كتفقد عيدلني معناته جزية شميتهم سراويت جزيهم ديوم قال جيرم تداليهم بحدش قال حبا عرقه فترة سلوز غلو أبزي حجز اللوا كنتات راشا كتكتل عقم اللوا نتكونتات ساموداتا نقلت له عقم سلوز اللوا يوكرين جنا بزلا على درجة كالولا سلوز الله بحيلهم كودو وزغلو زاد اليوم بحيلك فتم وزغلو خين يردوم الله سلازي نزد مع أمريكا ونبزي حجز الله تزخون نجر جيرا خد كيرا يدخلني زلا شو أموداتا راشا نحوار مفتوحين زلي زلو بس أولادي كون ولا بتأيدي كون نحوار مفتوح كون خلاله زبل زرباينا نسمدلنا. Is he's looking for legally solid agreements that lock in as much as possible the commitment by Ukraine and by the United States and by Western Europe not to expand NATO into Ukraine. Now, President Putin had said in previous days before this interview here that he thinks that, yes, I can talk to anybody in Ukraine. He kind of said that here, but he said subsequently or previously that there has to be some kind of an election in Ukraine where about a leader that was elected by their people who has the authority of office. If he sticks with that, I mean, it seems pretty unlikely that any time in the foreseeable future that Ukraine is going to engage in something. بقمت على ترينا دما ولا بوتين زبل زلون ده هري بحكي بحزب استمرت تراي نزي كفر مزخن تيلو دما ما سي كون مالت يوكرين حجاب صغربا من رجعت قبريا زبل قمت يلن سلازي تكونتات نوح كون حنت كابتي بوتين كازو على زك حدم تدليو نزو على زك قد فتدليو صبط مهنيات اللاتو مهنياتو ليجيتيميت زغونه مراحيه لان ويكا بحقاو زغونه مراحيه بيوكرين يلن مهنياتو تي عم حمش عمت سلطانو حليفيو بهزب دما يتمرصن سلازي بهزب زي تمرص دحريو زمص مراح انتي كبل سوري زي بهزب استمرص مراح يكون فريمو لزانه يقبلوني كبل خليت بهزب استمرص مراحنا يوكرين يلو اذا خمي غير كم زغسرت غل بقمت على خير تكوننات كم تحجو زلو تخينسي زغونه دي خغبر زي كل انتي كون زخل زبلكا كال قداي كان نرى مالتي such an election. What does that tell you about what the near future holds, regardless of whenever Trump talks to Putin? If Putin's saying we won't sign anything until you get a leader, and if Ukraine isn't even trying to get a leader right now, where does that leave us? Well, I'm not sure it matters very much because even if you talk about where the United States and Russia are on this issue, they're a great distance apart from each other in terms of reaching any sort of meaningful agreement. It's not like we're on the verge, we meaning the Americans, are on the verge of reaching an agreement with the Russians, and the only obstacle that stands in their way is Ukraine. That's not the case. The Americans تحتو ولا قوات زبحال زلو نطبيع قد سنت بتغني أبو كي بس أنا بزح في اللي أمم أمريكان راشان سلزلو زيت راينت زيد كل نجار ترى داديوم أم ودات أنا توعل إذا قد داي زيت راين تزخو نيرو قال كنت زارب تخلي خايش يلو جن أبو كي بس أنا كابو زقد بزح في اللي عبيت في الليات بوغن أمريكان راشان سلزلو بزوان زي جينات نيغوسيشن ويونتي زيت زبحال دما ببصرة سلزي تبقسون عبيز فلالي الناقل مليل كان خد زارب كمان كبيري زبل زلو زي the end of the day تكونتات زيت راي يكون انت تساقامي بلالو زي نفسه زخالة تساقام كنسو جن
ገና ዘይተበገሰ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ከይተበገሰ ኻ ዝኽትዛረባ ይትኽእልኒ ኻ እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ነዚ ነገር እዚ ክጠውዮ ይፍትን ኣሎ ኣብዚ ስምዑ more about the operations of the Kremlin and Vladimir Putin than most people on this planet. I want to concentrate our discussion in this hour on sanctions and can they really work to bring Putin to his knees to effectively change what happens in Russia. We are streaming this now, by the way, on Global Play if you'd like to watch us. Some interesting developments over the past 10 days on sanctions vis-a-vis Russia. I said that the EU has renewed sanctions against Russia. Viktor Orban backed down because he threatened to veto them. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንራሻ ከመይ ጌርና ከነውድቆ ንኽእል ከመይ ጌርና ከነብሎ ንኽእል እዚ ዝግበር ዘሎ ገዳ ኤሮጳ ሕጂ እውን ሓድሽ ገይሩሎ ግን በዓል ቪክተር ኦርባን ድማ ኣብዮም ኣለዎ ዋላ ብቪቶ ጠጠው ከነብሎ ኢና ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ ቪክተር ኦርባን እቲ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ኤሮጳ ሓደገኛ መንገዲ ትኸይድ ኣላ ከንስዕባ ይንደልልና ዝብል ተቃውሞ የስምዕ ኣሎ ግን በይንኻ ንእሽተይ ሃገርና መርሒ ኣብተን 27 ሃገራት ዓብ ፅልዋ ክገብር Minister Donald Tusk. Is Donald Trump going to be a game changer on sanctions to Russia, do you think? ትሕቶ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩነታት ከመይ ክቕይሮ ይኽእል እታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝኾነ I mean, we were in a whole new world, and I you know, a lot of people, including myself, were pretty scared once Donald Trump won the election that he was going to somehow side with Putin and sell Ukraine down the river. And that there have been a lot of murmurings. And he was sort of, you know, calling Zelensky a great salesman. His son was saying, you know, so many days before the election, that's when the money gets cut off, and so on and so forth. And I was really surprised when Trump started to talk after he was inaugurated. And the first thing he said was that. So دائما ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም እዞም ፀዋዕቲ ኩናት መክሰብ ካብ ኩናት ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ቁሩብ ተቐይሩሎ መጀመርያ ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ከብሎ ምዃኑን ንዘለንስኪ ድማ ይፀልኦ ከም ዝነበረን ሸቃጢ ሓደ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ዘባኽን ዘሎ ከም ዝብሎን ወዱ ንዶናልድ ትራምፕ ዳን ጁኒዮር ድማ ሓደ ካብቶም ኣክቲቭ ፖለቲሽን ንኣቦ እውን ፅልዋ ዘለዎ ዘለንስኪ ብጣዕሚ ከም ዝፀልኦ ስለዚ በዚ ተበጊስካ ዩክሬን ክትጓሓፍ እያ ዝብል ርእቶ ነይርኒ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቋንቋ ዳርጋ ኣገሪምን ኣሎ ምክንያቱ ንዩክሬን ዝጠልማ ይመስልኒ ዘሎ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እናበለ እዩ ነቲ ነገር ክሸናኽርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ Ukraine is ready to negotiate. I want this war over. I'm not sure if Putin's ready to negotiate. And then the next day he came up with this Truth Social tweet where he said, if Putin doesn't negotiate, there's going to be taxes, tariffs, and sanctions on Putin, which is like definitely not, you know, the sort of, you know, bromance stuff that he was doing before. And then the next day he said if Putin doesn't come to the table, then he's going to push the Saudis to pump more oil, to flood the market for oil, so the oil price goes down because Putin lives off of oil. And so it's crazy, but you know, Trump could be. I mean, if he follows through, and I don't want to read too much into this because you know he makes one decision and he changes his decision, but you know, reading the tea leaves from mumblings in the first few days, it's not disastrous for Ukraine. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዝተዛረበ ቋንቋታት ንብዙሓት ሰባት ካብቲ ትፅቢት ንሶም ዝገብርሉ ወፃኢ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ግን ብወግዒ ድማ ከምዚ ዓብ ነገር ለውጢ ዝገብር ንዩክሬን ክሕግዝ ነቲ ኩናት ክድግፍ ከም ዝደሊ ዝገልፅ ዝኾነ ነገር የለን ክሸናኽርዎ ስለ ዝደልዩ ጥራዮም እሱ ዝበለ ንፑቲን ቁርብ ትለይ ፑሽ ክገብሮ ይፍትን ኣለዎ ማለት ፀቕጢ ከም ዝገብር ወይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከፍልጥ ዘሎ እንተዘይ ለቨሬጅ ዝበሃል ስለዘይብሉ ዝገብሮ እውን የብሉን ስለዚ ኣብዚ ዘተ ክመፅእ ኣለዎ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ይርዳኣና እዩ ናይ ራሻ ጉዳይ ይርዳኣና እዩ እዚ ራሻ ብወታደራዊ ዓይኒ ክሰዓሩ ዝኽእሉ ይኮኑ ክንደይ ግዜ ኢሉ ብሓፈሻ ግን ፑቲን ኣብ ጣውላ ዘይመፅእ እንተኮይኑ ግን ኣስጉምቲ ክንወስድና ወይ ፀቕጢ ክንገብር ኢና ካ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ምውፅኡ ድዩ ገሪሞዎም ዘሎ ወላ ግን ብሓፈሻ እቲ ስጉምቲ ናቱ ግን ኣብቲ ኤግዜክቲቭ ፓወር ናቱ ኩሉ ነገር ግን ነቲ ዩክሬን ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዛት ጠጠው ይቢልዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ዓብ ስቴትመንት ካብ ዘረቡ ንላዕሊ ስጉምቲ ድሮ ወሲድ ኣሎ ዩክሬን ድማ ዋላ እኳ ወታደራዊ ኣጋጠመናን ይብሉ እንተለዉ ድሮ ቅልብላዊ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ግዜ ከም ዘለናን ነፍሲ ወከፍ ተሓልፍ ዘላ መዓልቲ ድማ ምናልባት ካብቲ ሓደ ግዜ ዝነበርና ናይ ኒውክለራዊ ምፍጣጥ ሮቦ ካህደ ኢሉ እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምቲ ዝበሎ ሓንቲ ነገር ፅቡቅ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝእመን መራሒ ይኮነን ክሳብ ወሲኑ ሓደ ነገር ዘይገበረ ድማ ብትክክል ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ክገብር እዩ ኢልካ ተረጋጊኻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ውሳነ ነዚ ኢልካ ክትከደሉ ትኽእል ነገርካ ኣይኮነን በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ዝርዳእና ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናራና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክንፈልጦን ክንመሃረሉን ዘለና ምክንያቱ ዝበለፀ
ኣካይዳ ዲፕሎማሲ ወታደራዊ ስልቲ ምትላል ሚድያ ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚ ዓይንና እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኩናት ድማ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንኣሽቱ ሃገራት ብዙሕ ግዜ እዮም ዝገብርዎ ግን ክንዲ ዝርቀት ኣየድልዮምን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኩሉ እቲ ርቀት ናቶም ንሪኦ ኣለና ካብኡ ድማ ክንምሃር ንኽእል ኢና ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናይ ወትሩ ፃዊዕትና እዩ ብዚያ ክገድፈው ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝኣርግ እቲ ሓደ ግን ናሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች